Ti agtaraken gayem abuyo ang manok. Galutam tinalagda simple agumarot. Tati kay kayat na tingin nga apapros. Na minsan amayem napantuin tupada. Inmayagdat nga to inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan at damit sugat na. Nasugatan mismo ating ngana. Anyan anagris, anyan anagtuo. Tiyak taraken gayem abuyo ang manok. Galutam tinalaga simple agumarot. Tati kay kayat na dingig nga apapros. Na minsan amalem napantuin tupada. Inmayagdat nga to inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan at damit sugat na. Nasugatan mismo ating ngana. Napanakigaya may paar na itigaya. Intugot ko daytoy bagko nga aramatik ko. Tapnon iti kasta ket mapnekak ko. Kapulaen gayen taisungan ti galad ko. Iding taad ka padaya amakun kuna. Ket mayaw awagen ipunina umon una. Sumangu akuma kamabisin day tuirik na. Em apau na yendayem tajak pulus makapasa. Kapu iti suroy ko, inalak na ito'y bag ko. Inlibas ko nga inkarga, kay tinidor ken kutsara. Napan ko pa'y nga inala, dagiti masida asubra. Kano sumangpetak agdan tumet masisida. Taawan pa'y asawa, mabaketan na kun. Ngem awan pa'y nasaraka, napili akmet namin. Idi agkabanwaga, tagwapong met namin. Tiinak sinasara, mapausan na kun. Nga ada baby na nagparami da payen itikrip anara gimatangag payen itimonmon yeka nga isuitan itinapliwa.
nasaraka. Napili akmet ngamin, idi agkabanwaga. Tagwapumet ngamin, di inak sinagsara. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkaratga. Pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, daytoy patong ko ay nagkakuy-kuyas payen. Pakaalaan na agriuma ay nagrigaten, pagmaayan na ako bububuk ka payen. Lalo-lalo planing amakun ko na, ay agkaramayat nga awan kisarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawag ka sa kaagkaratga. Pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, daytoy patong ko nagkakuy-kuyas payen. Pagkaalaan na agriuma ay nagrigaten, pagmaayan na ako bububuk ka payen. Plano planing amakun ko na, ay agkaramayat ka awan kiserbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Plano planing amakun ko na, ay agkaramayat nga awan kisarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Sa nga 17 ay libre ka na.